Nā, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā ingoa Māori. O tira ko tōna whāinga kia tika te whakahua i ngā ingoa Māori. Hei tā tētahi tauira o te whare wānanga o Wikitoria, kua roa nei tōna ingoa e kōhuru tiana e tētahi o ngā kaimahi o te wānanga. Me te aha koe nei te wiki, i whakaro ake ai ia me wero e ia taua kaimahi kia tika rā te whakahua i tōna ingoa. Tērā te pukuriri a te Honey Buchanan i tana rongohana tukina kōrero a tētahi kaimahi ki tēnei tari o te whare wānanga o te upoko te ika. I hear one of the ladies saying, "Oh my God, look at this student's name, it has about 8 words in it. It's absolutely ridiculous." And the other lady was saying, "Oh, what is it, Māori?" And she's like, "Oh God, yes, of course it is. It's absolutely ridiculous. If they were my student, I'd fail them on the spot." If it's true, and I hope it's not, I think it is the most disgusting thing I've heard in a long time. I haere tika a te Honey ki te kaimahi ki te whakahei wāna kōrero hare, ki tana whakahihi hoki ki te kore e aro ki tana tūranga mahi. And while I was saying this, she was just carrying on with her work, walking around the room, grabbing her stuff out of the printer, which got me even more riled up. So I'm like, look, I don't think you're actually listening to me or taking me seriously, so I'm actually going to take this to the head of school and make a complaint about it. Nō reira, i haere e ki te tumuaki o te tari, i haere hoki e ki te tari Māori ki te kimi tautoko. I roto i tētahi hui i waenga a te Honey Buchanan me te tumuaki o te tari. Ko te ki taurangi kia te Honey, ka whakatauhia tēnei take kia oti. Heo e kāre tētahi kia whakahoki kōrero mai ki aia mai i taua wā. Engari i te ahiahi tonu nei, tai mai tētahi kōrero tuhituhi a te tumuaki o te tari hitori a Ken Persky. Hei tāna, te ahua nei kua ahua pōraru tātou katoa. Ai suku kōrero whakapāhātu i taua wā tonu, mō nā kōrero whakaparahako. Hai tāna hoki, kua tauke tēnei take. I would have liked to see maybe a hui with the person that I had the issue with in terms of or maybe getting her side of the story and the misunderstanding she thinks there was. Ko te hiahia tēnei tauira, kia whakaarake he mana tōna ingoa Māori, kia matāra tātou katoa ki tēnei take. Pēata Melbourne, Te Karere.